wan mon ot ngeo maka ki dio waloni danger ka ki dio ni wet pa cha ti man chuana wa ma jo wane gi yele meba mate tek be cha mu kene gi chuana wa now in mati gang amati ot da ot in be da ot ti ot ka de niang o mabe ni gina dong ti yele gina dule gina chel ma mi ni tamie because always you know nop mo loni red nop danger ene ka ke die en ko mo yengene do ka ke dio ne tabe peti yo mo me ram ling ni ram be mo mar me dong pi tunyu bi chue ja pen le pen me do ata. And there's one question mara amiete one mon or pedo penyo pede pen be tem dok mo ni le mi uchama inti mi rekere ni tiki ngom an pere kere la mera tu balo lokum one mon or we de no iruju jemi wen pen erne nia ngan ma inti mi rekere dok tiki ngom an pe kere inde ngeyo so pen erne pe nyebe dog we obedi kada ngini ni yang ne yantiga mir wo tem tu ta woni kere ko or kanya kuju ko dogre we ke ngolo wi chele ngolo wi lera mi na ngolo wi kuje gwa mi na mama mar ngolo wi kuje gwa na ngam mo ma en mar gwa we ki rum nyeri kong dong ki lokere ki tanka ma mi na ko do ngai woni kere ero pe ket ka luoni kom na ma enti mi ta kere won gi luonga ne ngoni side ngo chick so pe ket kono pe ket ka luoni kere na because ka yini luoni mo o lak beru tie kai ka mane bu dongoko an bu egini ki gameti ti marem meti ti woni no mir treatment betie ngene ka rem ono betero duario ne duwa ko ken pe joni pe duario ma teka deda ini ka eni no ti ka bole ni ada goyo meda na don bi ngot iduwa ko ken chiana ye na po bi ngot ken dong ti chien because miro ka kitiga i oriat ami si oriat no chiane bore mir betie yan mo ni ki mi ki mat ki juice kono ngo de woni doga na be pe mi ngwa de pok mi betie nyoen gwen ma ki wa grilled idwa ke nyo chian ini ko mi ba ki chi ena yo tawla pa ni wan or mon or ge walwenya gu betie pian la pa na ma wa chama ki kon kale gu ti ye wek pok ba ki chama ku yo pi juice ga la pena wa goyo o ma bele jai come o yero guvu ti kenyo so mono at kom tete so pelwen chiena yo pelwen e ona ne ti gwa ko ken chien pelwen gina be ma ti wo ti ba juni ku no kere kira gi oket kere in ka ti ki kel monyo ti ki dia ma mera mo lokki chuari ka lokki chuaru ngai ingeo ko no mer ko ye be na ti ngam duone ka tai de guri bon ngam mo ke no ingeo ka mer cher ci koye koko la lenga kuno ci we ber mambe ko ren ma wano ko ka tane pe ngeo ngame ti kok bore mo ti kok bole jum chuni kenyi mer do kera ye yin ti kok bole reme eni ren kok bole reme wati mo ger mistake ma fu no wanyane ot bad mote mo ka inde ti ka gale ot gaay no mer bet pere ma ti chwale bot juma gok go ni nyen ma gen giti ga bien ot pe kok anyhow you to anybody ko ni mi doga matitiri be selective nen ngam mera mo cher ko bore tu twale jo menen giti close ke mano yangwa go chwa ko kenyini yan jo yangu wati ni jalin ba nyere pa mar te ke ko bore ta we ya wochi in wi tek ya wochi pe wi lo an ya wote we ni ngari en pe chet bore man do chake ko in la mi tam mi tam chet en ngene bi balo chuin le wore da bala forever de tika we chet o ma don ko be de kwak iti nene we ne bala so be selective ngama ini penyu tami bore yu ngama in chara wa ko ni bore pierre jamu ke anu be ke we ne anu mi ana wubi ne yang po chwa ko kini ni ritual ka inde chere ngwar ko bore ko no do mer so be careful ngama chere ko bore pe ti ngam do ka wen so teme me teki kong me fonyo lok kinu wona riune angiu lok pierre tek and then ke ne la cho o kar mo ni kin pa nge ke ne no YouTube mo kar nge YouTube fura yabo channel yaba ma wono chi nombe kono no mere nyalano
TV chi bi na kono so then TikTok ma chon a care stages na wan wakar kiye pangyo no stage number there mare ko nge wa deg to chok jem na dak chene on stage number there kai o kenyo regrets dong po bekar ene kenyo dong mire nge nga me wa ngobore pian do kar stage me honeymoon tong wen bang ke de kono ngo ti me ria de kier down cha ko bien nai o re kar ma dong ko tie tim be ko ka wen pian chona ne dong gina rat en ma lo ba chona ya pe gi mo wa chona wo ko en ye kelu je ma rat ma ji ot tu man gwa kala cho pu mi ti an dere ngi be ke gang pe wini wa kes ma chona kome u bere woni ke gang u chama en la bagare ni ga tiel u timo jemi ni ga tiel ne an chuori ti gang chuori ti choti cool da ber pere loka da dek en me ke cham kar ke doki nok ya dek mo na tiel me ke cham wo ko ne me no pe cham ke doki dek en ni da ne tek mo ot ma ko ni pere ke la yela ne an da ka to wa ma wa chiol manu chunye chuwe ye pe yom loka dek ma la cho cham ko don wo ko to twale dek ke dong jamo ko so dek ene no lokti ye dek ene lokete so team be pe go en side chicks en ke luogi ni ko lu tiam gwene ya pe ba ngeo kono pe go yone indi go tabi duok ken chen chuare bi kuyo ko me kunu kene kera chera kunu yin ki dugi gang nu ki kuyo ki bere ki ko me sorry don't probably know it. I'll make sure I stop this nonsense. This lady's stupid. Now, she's not my class. Waki chako ngono class yo kono. Class ko no miet mo ba. Ya no chako ngono kuja. So ki biyon gang dong madong ki lokorong sorry ki yuwe ko mo kuja mabe. Ki biyon gang wang dong no ki dang ko mi. Pian ino ya tiam te chiar wa. Da no ge ko mi no ki ge ko mi. Iti ne an ini di dua ko kenchen mo be na nyono tigi rongo la ke mon ngor mo no do tie no gwa ken kar kero ti go ken do ka tiem yem connection no in creating a rem tie mi ak ku rem no le me do mo tigi mi abora ni cho mo ken na geno yela e meri di tie me wa be mi ro ker da ni ot yam don ti tour me no ki wi so in de dua re ko me de don yan ti ri yan mi ro da ba tour mo ken so e kero re kom ene ende we han ka pe inde kela gang yan la cho don riak pian pe mior keli don kwe ko me ha imier ngo sukari imier ngo pok imier ngo ngeo ke miu jemini wen indi pian pe ti mier o gang so buar mo ma ti kari bon ngam marem tien be en mete jong wi ya po o ngo pe o gang so pe go mung en la mera gwak chal gena pierte pe keti kom side chick moy ken ko gena bi chel kono side chicken kon do side hen kono side ngo wakti tuyone mor be ne pinyi woy kani no romo ino bena jem tum ta gwa ma ki wa lulu ke lo gang mwanya wang bo don ka chel lo ko dum pake dang riema luang ka chel so me no no lo ko pe wo gi ka eno ni bitia afa ma tek ko ne an ta biata nyen